Nĩ aciari, famĩrĩ na arata thukuru wa sekondari wa Dr. Agre, thibitarĩ-inĩ mũnene wa Moi, maihũirwo nĩ kĩeha na maithori magĩkũrana mĩĩrĩ ya ciana ciao thutha wa mũtino wa barabara ũrĩa ũroragire andũ 6 gatagatĩ kao arutwo 4. Kũrerĩkana arutwo aya mararorete na mĩciĩ kwao thutha wa ũrũgamĩrĩri wa thukuru kwĩra arutwo aya mainũke, na ũũ nĩ thutha wa mwaki ũngĩ gũtuthũka thukuru-inĩ. Nikiwakilisha wazazi wenzangu, tuna uzito ndani ya mioyo yetu kwa jambo hili ambalo limetufika kama familia. Ni kuomba Mungu awape wazazi wenzangu nguvu ili tuweze kustahimili yanayotufika. Wengi wa wazazi walijua ni kitu gani kinachoendelea shuleni, na kwa wazazi wale ambao wanatokea Mombasa, wengi pia walifahamishwa. Hata haya yalipotokea, nashukuru walimu walikuwa wanafahamisha kila mzazi yale yaliyotokea. Kwa hivyo labda kuna zile 88 hapa na pale, hatutaki tuweke mambo mengi ya kusema ati huyu hakufahamishwa, manake kwa sasa tunaomboleza. Kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mwaki gũtuthũka thukuru-inĩ gĩtirĩ kĩramenyeka, no thuthuria Baranginyo nĩ wambĩkĩtwo. Ona kũrĩ ũũ, aciari hamwe na areri a ciana nĩ morĩtio kũrũnga mĩtugo ya ciana ciao makĩria irĩ mũciĩ nĩguo kũgirĩrĩria mĩtugo ya mwaki thukuru-inĩ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ arutwo. Hiyo ni iliungua Ijumaa usiku. Sisi Jumamosi ndio sasa tukawa tumefuatilia hivyo. Hasa jana Jumamosi tena nikapigiwa simu na mtoto. Mimi nikaona sasa vile walikuwa wako salama, ikawa ule wasiwasi umeniondoka. Lakini mchana jana Jumamosi nikapigiwa simu na mtoto wangu anataka nauli. Hiyo nauli sasa akasema shule imeungua tena. Mimi nikaona afadhali basi hata kama ni kurudi mtoto wangu basi aje. Mimi nikajikakamua nikatoa fare mtoto wangu arudi. Sasa ni mzazi ashughulike, kwa maana hata serikali ilitoa usaidizi kwa hawa wanafunzi. Inakuwa jambo gumu kwa wao kuweza kushughulikia mambo kama haya yanavyokuja ya dharura. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithira wa Nduati.